nategemea Bwana ahadi yako yote, nategemea ahadi yako yote, na katika nategemea Bwana, inaomba kweli wewe, najua wasikia yaliyoomba kwangu, najua wayafanya yaliyoomba kwangu wewe, najua wayafanya katika shida kale waweza kunilinda, wanichukua mimi wewe na masumbuko yangu, wanichukua mimi Baba na masumbuko yangu, wanichukua mimi 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 na masumbuko yangu.
Kwifuza kuko umutima Yesu arakora. Wumvise gusenga kwanje mugihe gikwiriye wambaye icyo nasabye. Haleluya! Haleluya! Amina. Atukuza mukombozi. Subira curanga ugabanye numara ugabanye volume. Atuye inyuma y'ibihe. Ukunga wo guhudumiya. Shalom Reniganda Fini Tandre de. Elole de Asia. Hanyuma mwitonde dusengera ibyifuzo gahoro. Mana y'imbaraga we. Je votais la sapida de la. Me dirige à la sauveuse à la gloire de Dieu. Gahoro 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 gahoro.
tueleze taji ingine ambayo tunataka kuombea. Asifiwe sana. Tumupe Bwana utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Ha! Hallelujah. To! Bella mão, bella voz. Salari mais. Hallelujah! Hallelujah. No. Tunataka kuomba tukiombea wale wafungwa wote. Wale ambao tunajua na wengine ambao hatujui. Sasa tutaombea wale ambao wanafungiwa Kinshasa. Na wengine katika area tofauti ama province tofauti za Kongo. Pia na wengine wote. Lakini asifiwe sana. Amen. Mimi najua Kinshasa nimewahi kufika siku moja. Kama ngapi? Si mara moja. Rimwe nigeze njayo kuja gusura umugwa mukuru w'Kinshasa. Hanyuma Kinshasa ni kubwa sana. Ina commune. Zile za kwanza sinzi unimba hariongereye izindi 24. Ni umujyi munini cyane. Ubamwe amaprizo utomenye. Rero uko tugiye gusenga nuko kandi umwuka ni kwa yavuga. Turasenga dutabanyitse muri izindi buri kayira kose mukanyuremo. Uzugenda ubwira Imana ngo aha ni ndoro hangaha ni kanca cyaka hangaha ni makara kabajadingi hangaha ni makala aha ni hehe. Donc akayira kose ugenda ugaca nushaka kuzugenda uca no muri izi ntebe gutya. Bwira Imana tahane ma kampanye hani muri Gombe ahangaha ni Njiri. Tubikore gutyo mu buryo bw'umwuka. Hariho bene wacu benshi bafungiwe Kinshasa. Kuna wengi ambao ni mandugu zetu ambao wanafungiwa Kinshasa. Tumuombe Mungu kidogo tu, dakika kidogo, muzinyanya girimo gutya. Nimara mushe mugaruke hano. Basaba dushuriye mu kiri gisirimo. Kandi tutibage ko turasengera abarwayi, ko turasengera n'abamama batwite. Tunaombea na nini? Ko turasengera n'itorero kugira ngo Imana iryeze. Lakini sahi sisi wote hapa na wengine ambao wanajisikia kuombea wafungwa, uombe ukitawanyika tu kidogo kidogo. Nushake mucyo muri zindebe hagati. Hari udupurizo tumwe tutazi. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Zauvira go Data turasenze kugira ngo ugire neza bene Data. Mbaraga z'Imana zikora imirimo n'itangazo y'umugoroba Mana. Harabo tuzi nabo tutazi. Shoboye kugeraho tutabasha kugera. Ariko turasenze umugoroba Mwami Yesu. Tubereyeho tutremana. Z'Imana zigaragare Mana. Tuvuganiraho tutabasha kugera. Tuzi nayo tutazi. Jambo ryawe Mana ni imbaraga. Mbaraga z'Umwami. Aidi sala drovare la ria la. Na wengi ambao hatujue mahali walipo. Romariza silivare da delore. Lakini tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu ziwafikie mahali walipo. Wewe unajua mahali popote. Mahali sisi hatujue. Mahali familia hazijue. Lakini wewe unajua mahali walipo. Wacharia Mana. Turasenya imbaraga zose imbaraga zirenze uko tubasha kuzivuga. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Wote ambao wanafungiwa Baba kama prison tofauti. Mana turasenze umugoroba kugira ngo wirekane.
tunawaombea msamaha Baba. Turasenze umugoroba Imana zitabara izumbaraga n'uwo. Turasenze umugoroba Mwami Yesu. Kugura imbaraga zacu. Wengi wamefungwa kwa sababu ya sura zao. Wengine wamefungwa bila kosa lolote. Lakini tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu. Kuna wale ambao tunajua na kuna wengine ambao hatujui. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Turasenze kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare. Mana ugaragare mu duce twose. Ugaragare mu mfungwa zose zifungiwe Mana. Uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Turamagana imbaraga z'Imana. Turamagana imbaraga z'ubwiza bwawe. Kugira ngo bagirire neza Mana. Uyu mugoroba remera amashimwe. Mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zigaragare Mana. Ubwiza bw'Imana bugaragare Mana. Baremera amashimwe uyu mugoroba Mana. Mwami Yesu turaguhamagaye. Mana turakwinginze kugira ngo ukore imirimo n'ibitangaza. Bene data bose bafuzwe ureme amashimwe mu mitima yabo. Natwe uyu mugoroba utugirire neza kugira ngo tuzovuge gukomera kwawe n'imbaraga zawe. Data mu izina rya Yesu yerekane kandi bitamurure. Imbaraga z'Imana zikora ibitangaza biruta ibyo abantu batekereza. Mwami Yesu ugereza Ekwateri, ugereza Bandundu na za Bakongo, ugereza Kisangani, ugereza Kindu, ugereza Orowe, ugereza za Imbaraga z'Imana z'Imana mu izina rya Yesu. Ugenda ugere ahantu hose yerekane Mana y'Imana ishobora byose. Tamurure Mana we. Tukwingingiye ko Imana izikora muri uyu mugoroba Yesu. Imbaraga zawe Mana zigaragare. Mu izina rya Yesu Kristo. Imfungwa ziri za Kalemi, imfungwa ziri Buvira, imfungwa ziri Bukavu, imfungwa ziri Goma, imfungwa ziri ahandi tutazi, abari za Ituri, abari za Bandundu, abari muri za Oro iriya hose mu mashamba aho tuzi naho tutazi. Mu izina abari za Dungu hose turabasabira amahoro y'Imana. Urinde bene wacu bose bari hirya no hino. Haleluya. Amoko yose ya Kongo turasabira imbaraga zisumba byose. Kugira ngo Mana bahe ubumvikane bukomeye. Kugira ngo habeho ubumwe bukomeye. Ukomera ku imbaraga z'Imana zifungurwe mu izina rya Yesu. Urakoze Data kugize neza. Reka twese dukubitire Imana amashi. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Ngaho mugaruke hano gabanya volume. Kubitaga kunga bene kakandi kenyewe ko gusezerana. Passele forte carica.
Okay, acha tumalize. Mungu awabariki sana. Amaso yarabibonye Yes. Urimani kiraneza. Amaso yarabibonye ibyo akora. Imiti. Gabanya volume. Curanga kandi gato ariko gabanije volume. Kidogo. Take it off.
Mwami Yesu Kristo. Amasoya yabibonye ibyo wanko Simame tuombe. Mungu abariki usimamizi wa ibada. Mungu abariki mnenaji, Mungu abariki nyinyi wote wale ambao walikuwa hapa na wahudhuriaji ambao wametufuatilia kwa mitandao. Tunawapenda sana na Mungu anawajali na anasikia maombi yenu. Mari bahumukisha cyane. Muhaguruke dusenge. Bifurije kuzahora gutya ni nawatakia maisha ambao yanamtukuza Mungu mchana na usiku. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru sana kwa sababu umesikia maombi yetu. Asante kwa sababu umetupea ibada nzuri. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Tunashukuru sana kwa ibada nzuri umetupea. Tunashukuru sana kwa yote ambao umetenda. Jina lako lipewe sifa na shukrani. Bariki wote waliokuwa hapa na wale waliokuwa katika mitandao wakifuatilia ibada. Tunawaombea baraka zako ziendelee kuambatana